Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncesi. Kanda kaldın gelmez oldun gönlümün eğlencesi. Kanda kaldın gelmez oldum gönlümün eğlencesi. Глядя на правнуков, 86-летняя уроженка Дерекоя Миля Сарачева не может не улыбаться. Их счастливые лица для нее большая награда. Ведь Миля Ханым пришлось пережить много трудностей в жизни, чтобы подарить им беззаботное детство на родной земле, которого сама она лишилась из-за войны и депортации. Ben 3 yaşındaydım. Babam gitgende cenkte. Babam kuşağı çok yuklap kalganım. O pek severdi beni. И этот улenda мен babamın haberim yok. Ну так вот, фотографии карточкадан. И улenda gayip oldu. O kadar yazıldı, netildi ama некеле справка без вести пропавший. Мать Миля Ханым осталась одна с 3 детьми. Вместе с семьей жила и младшая сестра отца, тетя Айше. Во время войны в самые суровые и тяжелые дни они спасались с детьми в соседнем селе Айвасиль. Cenk vakitte biz her vakit kaçıp giderdik Ayvasıla. Anda buna Boykanam'ın evleri подвальный помещение, anda netip anda saklanıyorduk. Evlerimizi hepsini kapatıp hepimiz giderdik Ayvasıla, anda saklanırdık. Baka ne bitmeyecek. Bu son bitken son kaytıp geliydik evimize, bütün evlerimizde kurşunlar, duvarlar içine. Но не в силах матери было уберечь детей от депортации. Ночью 18 мая 1944 года тяжелый стук в дверь разбудил всю семью. Sabaha yakın, saat 4-5'lerde ucu geldiler. Başladılar o türmeye kapılarının nelerini. Biz hepimiz balacağa yuklayık. 15 dakika sizge sırok veremiz. Cayınız, 2-3 günge aş alınız. Bundan cayınız. Babamız saltağılsıgan eydi duvarda, onu ayındırıp ceblerine koydular bir tanesi. O yerde biz, anam iyi kalam. Sayaklı başka yok. Biz başladık mı uğraşmaya? Hepimiz yufak. Şaşmaladık, nemettik işte. Bir şeyler aldık. Alma şeyimizi yetiştiremedik. Başta alganımızı da yolda bize hepsini çaldılar. Bize maşinalara koyup, sürenin nesini alıp gittiler, poizlerge koyup. В грязных скотских вагонах крымские татары провели около 20 дней. Kapkara o poizler içinde aytıp bitiremeyim bu neler gördük de neler. Birisi ağlay, birisi doğay, birisi nemeti. Tuvaletke bilen köşege bir teşik taptılar, anda bir perde koydular. Bir stansiya kelemiz, poiz toktay. Anamlar bir şeyler pişirmege, netmege. O yerde de aman poiz, bilmem ne kadar vakti geçken son koşmaya başlay. Allah o kazanları ya tökeler ya bir şey. Gene hoşum kaç kere anam poizin hiç kalmadı bizlerin nimeti. Семья Миля Ханым вместе с другими односельчанами попала в город Чартак Наманганской области Узбекистана. Здесь их расселили в курятнике без окон и дверей. Застелив лишь пол соломы, люди вынуждены были выживать в тяжелых условиях. Ne bir şey var pişirmeye, ne bir kazan var, ne bir şey var. Hoşum anam çıkaydı, 2 tuğla koyaydı, 2 kerpiç. Bir ketmen tapkan idi ablen, olmayacak bir ketmen, onu yuvup nemetip, onun üstüne hamur basıp piteler yapaydı bizge. Bir kuyu var idi, hep biz o çürtke oturup o kuyudan su alaydık. O kuyuda kopkası da yok bedresi. Bir teriden yapılgan ablen bir kopka, uzataydılar anda, suda o çürtken oturup alaydık. O suyunu da almıştıra tekrar çamurun yemesi aşağı çıksın deyip, sonra içeydik demedik. Ondan sonra başladılar hepimiz hastalanmağa, etmege, vınırzın ettik biz gitmege, o yerden kaçmağa. Но на станции в Намангане семью поймали. После допроса в комендатуре повезли на спичечную фабрику, где поселили в общежитии. Anda da halk dolu, bizlerin ana bir yeri yerleştirdiler. Bütün kaplı bakalar, bütün azbar içine, yollar içine nemetip, aşağı ekenler onların, nemelerin, gariplerin. Anamlar nelerini onlar aldılar, anda onlarını işlemeye. Apamı da aldılar anda işlemeye. Apam уже 1. sınıfı bilirken, 2. sınıf. Onu da aldılar. Anda yapaydılar sernik.
Аблен халындығы тақта, аблен сераес анда чекечірейділер, сапсары олайды, и сам пішіреді яқа екенлері. Там, не имея возможности учиться, 8-летняя Миля вынуждена была ходить в детский сад с младшим братом. Вскоре семье удалось перебраться в Самарканд к родным, но жизнь там оказалась еще сложнее. Самаркандта pek çekiştik. Kvartira, Uzbeklerin bitlinelerine. Nasıl kaldık ben bilmiyorum. Общем, sabah dursak başlayıp kaşınmağa netmege. Bilmem çukur, içinde odun gazlar, komur, öyle yakıp ayaklarını koyarsın anda kızdırasın. Yani yatasın, üstünde bir yorgan. Ulan uların kışları neleriydi, peçkaları yok idi, öyle bir şeyleriydi. Ha bizde de yakmanya yok, soğuk, kirisin, sıkılmaya gerek ki buzdap öleceksin. В Самарканде мать Миля Ханым, чтобы прокормить детей, устроилась уборщицей в магазин. Тяжело было и детям, до школы приходилось идти пешком несколько километров, а после учебы работать на хлопке. Здесь Миля Ханым потеряла младшего брата. Mektebimiz pek uzak. Ayağına giymeyen yok. Bir sandaletka, rezinoy sandaletka gördüm. Bu ayağını buzlatıp bu ayaklarını yırdım. Kar. Kendi getireydiler kurak. Если sen bilirsin kurak. Недозрелый хлопок. Ularını başına getireydiler, tökeydiler netke. Vereydiler hepimizge norma. Ana onu bitirecek, temizleyecek, içine pamuk nelerini alacaksın, buzlu pamuklarına. Bitirgen son kaytasın evlerinize. Pek çekiştik ularda. Buz, ozumuz sımsılak. Onu kardeşliğim edi 12 yaşına. Netken hastalandı. Vadyanka oldu, evet, buzlu nemeden andan простужив это вот. И öldü 12 yaşına. Окончив школу, Миля Сарачева отучилась на швею, устроилась работать по специальности. В 22 года она вышла замуж за Рифата Ахтемова, родила ему 5 детей. Миля Ханым вместе с мужем и детьми прожили в Самарканде. Все эти годы они мечтали вернуться на родину, принимали активное участие в национальном движении крымских татар. Benim evimden halk bitmeydi. Buna tolu bütün sabranyalar. Kaçan sabranyalar neler bitken son sabahına bizi çağırırlar enkıvedeki. Beni harbabamızın, Vedut harbı kaynatamı alkiterediler anda sorarlar. Кто, для чего было это собрание? Рифатым gitti. Озып Капегини несінен gitti неге, митингlerге неге, Москваға. Ondan son Sultanem gitti Moskvaға. Bir balası var idi bilen Brugu. Never, 9 aylık. Benim bıraktı erkek balası. Gitti. Bu pek aktivist Sultaniye. В 1974 году семье удалось переехать в Новороссийск, поближе к родине. Здесь более 25 лет Миля Ханым проработала в школе. На родину к детям и внукам она смогла вернуться лишь в 2004 году. Сегодня она бабушка 11 внуков и 21 правнука.